Anya laki din! Agsabli ako ni Jay Tubay, tatang, nanang. Agan anad ka ti panagsubli, manak ko. Ay na po, nagbiit nga min ti bakasyon mo dito Pilipinas, anak ko. Wen nga rod nanang. Hunggayam, alaan yun dahi sing-sing kan kwentas ko. Ha, balitok asing-sing kan kwentas ko nam. Wen tatang, ibati kon kada kayo. Nagpuskulen asing-sing kun kwintas dayta, anak ko. Wen nanang, kukwayon dahi ta. Ay na, agyaman anak ko. Balitok ko naman. Naggana sa ini. Sa dino ti papanam, saryo. Awisag man dagiti prinsip ka, ta ginom kami ti arak sa leng bakit. Anya? Ay, para magkumanto sing-sing kan kwentas, ay balitok ko naman. At dayta ka manan ako saryo, Ikakit din iparparam magda kita. Ay kakaisuna nga dalas ka. Sigurado nga apalan dagiti prinsip ka. No makita da dagiti alas ka. Paramag day jay asaryaw, kunamlan baknang, nakaisem nga uray awan is-isuman na. Naragsak nga raod ni Parisaryo mili bakait. Nes ngamin ijay Dubai di anak na. Dakkel ti sweldo na. Angam nalabas ti kinaparamag na. At dala iti paraangan, ngam nakakwentas iti balitaw, pasikat. Bayam laktad. Trip na nga rod mait. Sa maysa, mayran rano dakmait iti kinaparamag na. Una, tamay sakamat asumusok mo. Agpapada kayo anak sum iti arak. Ha? Talaga mo't ikaw, agkakarupa kayo pa yun ngagbabarkada. No nabartag kayaw, kasla kayo maten aglanglanga akaldaing. Ayan niya lakid din ni Meli. Nagaduman na sa una. Sumarteng kan. Ang mga numatibab ka pa'y. Padasa ma, ipagamod ka no aramidom na ita. Anya? Managna ka dito'y paraangan, saryaw. Apay aya. Awan, kaya't ko lang nga ipakita ti kabarbaro a sapatos ko, tatang. Made in Dubai ko naman. Isumilagayam apo managnaka, takaya mo nga'y paramag na ita barbaro a sapatos mo. Wen, tatang. Nagngina day tao, numapan mo katagin ni Jay Maul. Ay, sana kapaglan agatagin ti ordinaryo lang nga tao. Ay, awan bibiyang ko, no nanginawan no saan. Tasanak met ngagraraman, nakaskan ka. Feeling. Anyan hagi din ni tatang. Agpaiso may saryaw. Pasikat ka. Di ka lagbayin. Tatang, Hoy, saryaw. Napaklan ka paramag. Amang ano day tanto ti pakaisagmakam. anya kumangay ti pakaisagmagap, tatang. Uldapon na ka. Agasam, iparparamag mo pa, day tabalitok akwintas mo. Kas kala nagkwintas nga lutiit. Ay, salpag kitay. Apay nga agbubusor ka asin mangput dito'y balay, saryo. Diyak magustuhan timbagan ni tatang. At nakano pakaisagmagap nga gusar iti balito kakwintas. Apay, anya ay atimbagan ni tatang. Pakaisagmagap ka no nga raw, tararamidag. Talaga ba itaparamag ka, saryo? Ingkakit din iparparamag dagiti itid ken ka ti anak mo ijay Dubai. May sakamot sanay, kanunungam ni tatang. Kaya't mo nga raw niya dadag sa papasamag kanyak. Talaga akanunungak ni tatang. Makitkitak may ti araramidam. Pumanagnaka iti paraangan. Kas kala turista ngawan kwartana. Anya? Kita man talagam. Nakapurpurma ka. Mamimpat ka pa'y nga agsukat iti maysa nga aldaw. Di ka mo nga ron agdigdigaws. Ay, trip ko nga raw, lapdam kiday. Ay, kat bad trip ka na. Kaisuna baro dagiti usar kaw. At dapat balitok asing-sing kan kwintas kaw. Saan mo nga iparamag dagita, saryo? Nagalas nga ugali ti kasta. Gumatang ka itilakok ang nateng, saryo. Saan nagagsisiday tinatang, manang roseng? Karne ti sisitaw. Anya? Amaw, manang roseng. Adon ti kwartak, milyonaryo akon. Aya, Uy, manang, no makitam lang kumatilin naon ti kabinit medyo balay, ay napnaw iti imported adilata. ay naggana saan. Itay agsapa, nagarmosara kiti imported a corn babe. Itay mo't pangaldaw, nagsidaag iti lanson mate nga imported. Iso adyak kasapulan tagsiday tinatang, para lang dayta kadagiti awan makukwartana. Iyaks! Ato yan ti pulutan nyo a crispy pata kan lechon manaw. Ay nagimasan ti pulutan tayo. The best ka talaga, Parisaryo. Sana all maraming pera. Hehehe. Ay, diya kaya tagpainaw, no kornik lang, ti papulutan ka.
Kababain mo't kada kayo Anyat sirserbi na nga do ti kwartak na awan ti papulutan ka. Bala, agpapas tayo nga ginom iti arak. Siyak ti makamaw. Talaga bumakbak nang kan, pare Saryaw. Saan ka nga agparikot iti kwarta? Ay, wala pari itaw. At adapay nga agbilib kayo kanyak ibagak agumata nga kiti kutsay. Anya? Kotse kunam? Kung pari itaw, datay kutsay nga utumatay. Ay naggana sain. Datay kumakutsi at tumayap ti kayat kukay. Ay nagganas manin ano tumayab akot si tigatangan, pare Saryaw. Pagluganan tayo ama pa ni Jay Bulan. Ay, saan lang nga bulan ti papanantayaw pari itaw. Sa dino pa ingay, pare Saryaw. Ijay langit. Ay. Nagganasan ngay, pare Saryaw. Aywan pare. Kalpasan ti panaginom tayo ditaw. Ilibre kayaw ama pan ijay langit no madamdama. Ayos! Nakailan ka mo ilatan dito itirasa ti balayaw, Senyor Saryaw. Anyala, kiden ni tatag. Awagan na kiden ni ti Senyor Saryaw. Talaga ba? Kas kalapangkis akarag anakaida. Nagdakalan tabok si Mau. Day talagin inom iti arak ti among haramidaon. At dayta ka man na ako nagtatang. Isungarod ti kayat ko garamiday. Nakapurpurma ka. Naganglik ka mga rod. Tatang, Agat arak pa ila ti payod Mau. Inaldaw ka nga agpapainom. Ako na blandi kay may busan iti kwarta. Hua! ay naawanan ti bagam kanyak tatang. Go away! Go away taropam. Anya nga ta. No day ta biyag mo ti ag go away. Salbag ka. Tatang! At ni pare itaw. Awan, nasa parimwar. Apay aya, Ay awisak ko maiji balay may taginom kami ti arak. inikatan ni itaw iti aginom iti arak. Dandani na tay idinaudi apa nagiinom yo iti arak. Anya, Dandani pa yun nadadail ti ulo na. Gapoy tinalabas apa naging inom na iti arak. Agsasaong agmaymaysa. Kasarsarita na jay sapatos na. anya. Iso adimon awisan ni itaw tama nga nuad-adda ang madadail ti ulo na. Saan kalumat nga agsidsida iti natang ni Saryaw, biyanong? Patpatsem da dya tao. Agraraman. Feeling milyonaryaw. Nag-feeling nga raw. No day baganakan ka, di mo papatsyain. Para magday dya tao. Mapanak ko maagla ko iti natang iji balay da. Ngam nalagip ka o dya imbaga na idi kanyak. Saan nga agsidsida iti natang? Adamot ija tay manugang ka. Iso ti agsida iti natang ngalakom. Sige man nga raw, biyanong. Kapuros pa imot nga raw dagiti lako ka natang. Nay, anya tararamidam dito'y balay manang Roseng. Umayak agla ko iti natang Ni bakit mo, tigagarak. Imbagak matenken ka manang Roseng. Saan kami agsisiday tinatang? Ha? Karne ti kayat mi asidaan. Nagaduti kwarta mi kinibagat ka. Iso asaan kami agsisiday tinatang? Ha? Ay, natangken mo ti ulaw manang Roseng. Apay ayang ipapilit mo ti umay agla ko itinatang dito'y balay may. Saan kami nga ron agsisiday ti ruot? Anya? Go away! Saan kami agsisiday ti ruot? Saan kumamot akas jay ti panagsasaom ken ni Manang Roseng Saryaw. Kababain. Ay, awan bibiyang kao na mabainan. Imbagak matenken ko, asaan ta agsisiday tinatang? Tapasig akar ni ti sisidayin ta. Bagnang tangaruran. Si kalaeng ati saan nga agsidsida iti natang. Gaputa agraraman ka abaknang. Naulaw kaan. Anya? Naglaing ka nga agparamag. Kunamlan na sino ka akabaknangan dito'y lugar tayaw. Nagpangit ka nga raw. Ay, sumarting kan, saling. Talagamat nga do ti kwartata. Nagdakal ti sweldo ti anak ta agtrabaho iji Dubai. Nurse ko naman. Nalabos na itan akin na paramag mau, Saryaw. Si kamot lat maibabain. Mala, agluto ka kida iti naima sa pulutan. Ta umay dagiti babarkadak dito'y house. Anya, agpainom ka manay. Uray man naginaldawang agpainom kat mabalilata. Kakaiso na nabnabsog ti bulsa kiti kwarta. Agraraman. Ayan, ti adu akwartam. Ipakita man nga rod kanyak. Ha? Ha? Salawasaw ka, limalalakyan. Atiw mo pa iti babae, amarites. Imbaga ni Bagebaw, amadadahil ka no ti ulom no babarte ka, pare. Pat-pat day siya babae. Kung kuna na lang tadi na kaya't asumurutakan ka. Aya, Iso nga giyaman na tayo nawis nak dito yung beer house, pare Saryaw.
Ay, no problem paray. Awan, apulos ti kastusem. Siyak ti magammo bayad iti inuman tangarak. Awon gayam. Ang mga nawanin ti pagluganan tangagawid. Rabi iuna yan. Magmaglata na gagawin. Makamu ka nga ron, pare Sarayaw. Ikaw ang bahala. Ito pa iti kwartak. Roy, pare, ikaw. Kakaisuon na nagpahuit diyan ko. Agurdo na ba ya? Jakon kabalan, pare Sarayaw. Mga matumba ako na magna. Ano nga, agawid na nga rin. Wawawawan na. Agawitan, pare Sarayaw. Maulawak at alagan. Hindi. Mabit lang pare ito. Abay nga, pare Sarayaw. Doon na lang ito nakabalangan ni Didalan. Ha? Sadi na? Di. Dadamot gaya may tisangwanan ta. Sino kayo, ha? Hold up, daytoy. Antay mo kam? Itad mo kada kami ti kwarta ka na lahas. Saan? Saan yung alain? Patayin da ka. No saan kayong agtungpal? Pag-asayaw! Di wala ti kwarta ka na lakas ka! Alay! Ay, nawanan di balito kasing-singkin kwentas ka, agraban kwartak. Nahuldapak, mga... Gonggo na ba? Wanay Daita ti maganab, ti paramag. Ay, binugbugdak pa na gitawan at bay na lalakay. Ay, anday ko. Ay naapo Sarayaw, agnakam kamo siguro itan. Manipod ita, saan kamo na makadawat iti kwarta iti anak ta. Ano tingkat mo asawad sa lay? Impulong ka ter aramidam iti anak ta. Di ka lagbabain. Sana pidpiduton ti anak ta ti kwarta nga ipatulod na kadata. Ikan na kumapaya iti pagpa-hospital ka. Wanay ka. Kamo ka iti biyag mo. Agpa-hospital ka ngagmay-maysa. Di ka mo't ikan iti kwarta. Salbag ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Kasla manay na yun ang dagiti kalding mo, Romeo. Wen, Rona bakit? Nanayon ti may sakalding. Sa dinong ay tinangalaan iti kalding. Napidot ko jay iti kalsada, Rona. Ang mga no tinakaw mo day ta kalding, ha? Shhh! Di mo pigsan ti agsao. Tama nga no, damakangag kan kaakaruba. Kunakon kat at tinakaw mo day ta may sakalding. Apay, di kagbutang iti day ta nga aramidam? Nyalakit din ni Rona ya. Jak kanunungan day ta nga ugalim. Mangalding ka. Hay! Di ka lagbabain, Romeo. Oh, nagapuan pa rin nato. Ijay kabang-ibang nga barangay, pare Romeo. Kasta ka di. Kasarsaritan mo di day dagiti kakabagyam. Pagsarsaritaan mi man dyan natakaw a kalding ti pangamaag. Ha? Tinakaw da ti kalding na ijay igit ti kalsada, pare Romeo. Ay, una yan. Agraira man nga rudan dagiti agtatakaw dito lugar tayo. Wan nga rod paray. Sapay nangi na ita ti kalding. Ha? No asino man da dyan nagtakaw. Agsakit ko matityan nang agsiday ti karni ti kalding. Anya? Nagadumat gayam ti manok mo, piling. Wan, Romeo, pakpakanyak man ida? Naglulukmad daw. Nagganasan. Ha? Anya tinaganasan, Romeo? Ti kayat ko sa wine. Nagganasan ti agtarakan iti manok. Ay, wan Romeo. Sana all at datarakan na manok. Nagimasan nga iti karni dagitaan ni iti ba manok. Yummy! Oy, rabi iunahin, Romeo. Maturog kan. Maturog kalatan, Rona. Bye-bye anak latan. Tas anak pa makaturog. Anya aya ti pampanunutom. Kinunak mo maturog kalatan. Di kan damag-adamag. Makamu ka no, di ka pala maturog. Mapuyatan ka. Ayan niya lakit din ni Rona ya. Nagadupay la sa una. Umuna ka na maturog. Tas anak pa ngagtuglep. Narnakan lakit din titurog ni Piling. Naidap mo dagiti silaw na. Ay sinalbag. Taul dagiti aso dita abagatan.
Naman no ad agron-ron data no diti sa nunay nga dayo. Dayjay. Nagsardengin ti pa nagtaul dagiti aso. Gundaway kun daytoy ang mga lakadag iti manok ni Piling. Kwarta manin daytoy. Napanam idirabi Romeo? Adaya. Adak lang matiti balay iti rabi. Ulbawd. Apay mananaya. Saan ka amakaid na idirabi Si kakadi, tinangtakaw iti manok ni Piling. Anya? Tinakaw na ti manok ni Piling? Si kakadi tinangtakaw iti manok ni Piling kunak. Ay, pakbakawan. Sana siya tinagtakaw? Di nakman pabasulan tawan ti pamanagnak mo. Amamukan Romeo. Saan ka lang amangalding, no di kat agmamanok kapay. Anya? Mapanag ang asika tinagtakaw. Ipulong ka. Gimatang kagayam iti bakam, pare Romeo. Awen, pari na to. Usarak man ngagtalon. Imbag paiken ka tanda igatang mo iti baka. Nay. Ay. Nagadupay gayam kalding mo, pare Romeo. Awen, nato. Nagagutak namin ngagtarakan. Isungay maduda. Ay sus, kasla mailasin ko di may sa kalding Kasla tay kalding ni pangamaag anapukaw. Apay, pari na to. Kita mo't latang dagiti kalding ko. Ha? Kwa. Naglulo magdagiti kalding mo Amumatan pari na to. Nagagutak ngagtarakan. Dakbay-bayan amabisinan dagiti kalding ko. Kanayon mo't nga gronda dagiti tanod ko. Ngam saan da matilew dagiti agtatakaw. Saan lagayam nga iti kabangibang a barangay tayan tagtatakaw? Uray diti barangay tayaw. At damat agtatakaw, kapitan. Wen nato. No adamadlaw mo akarkar na iti arubayam, itiks na kadagos. Tamo mo't ti numero ti cellphone ko. Ay ariglado, kapitan. Ipakamok kadagos kada kayaw, no adama si putak ngagtatakaw. Romeo, nagadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Agsipsipot ka kadi, ha? Ha? Wano, agsipsipot ka iti takawam. Anya? Oy, kaamaman day tangiwat mo ron ha? Amangan no adda makangagkan kang agtatakawak. Pudnomat ngamin ngagtatakaw ka. Hustoon, di mo pigsan ti agsaon no kayat mo anasayat ka kanyak. Anya? Daitak day tangiwat mo makita. Sa lawasaw ka nga asawa. Naimas to'y pulutan ta, pare Romeo. Tinulaan ni Tiba Manok ko naman. Kakaiso na nga do ti manok ko pare na to. Pinartik matan jay may sa atap no maramanamat. Agyaman na nga ro data, syakti inawis mo nga ginumiti arak. Pare. Kababain pa ikitin ta, si kaamin ang tinagastos. Anya lakit din ni pare na to. Nagbasit la banag day ta? Yung pagpaikin ka, tadala ta kwarta mapaggatang mo iti arak. Pare Romeo. Nagagitak nga ro, di so nga dulat ti kwarta. Sana parikot ti kwarta kanyak. Ay. Napay nagsanay ka. Malagip ko lang nagiti manok ni Piling ang nagpukaw, pare. Ha? Sayang dagiti ang manok ni Piling. Kakaiso na pagbibiyagan na. Inalalaang timan ni Brown. Ha? Sigurado kay ti day tangay bagbagam nataw. Dayta tinapaliiw ka, hindi naginom kami di balay da pare Romeo, kapitan. Siyak man timang paliiw ken ko na. Hun, kapitan, patsak nga isaw tagtatakaw. Madlaw ka dagiti garaw na. Kan nailasin ka, ti kalding ti pangamaag. Hun, kapitan, nailasin ko di kalding ti pangamaag ka mapukpukaw. Impagod na iti sirok ti kayaw. Aglablabos kan, Romeo. Apay ba din ro na? Anya man hindi ta pagpupudutam. Inton kwan, adda makasipot kan ka. Isi na daday takararwam. Anya lakit din ni Rona ya. Awan ti rumbang pagdanagam kanyak, gaputa expert da ito yung nagtatakaw. Anya? Danag mo na ya. Awan to apulos ti makadlaw kanyak. Aramidak ti kayat kong aramiden, tapagkwartaan da itoy. Makamu ka, no di ka dumngag kanya. Sikan tumat lang ti agbabawi iti udi na. Anya nga ti aramiden ni Romeo iti paraangan. Tumalangkew mat. Ay, dayjay. Kitaan na dagiti taraken ko amanok. Na.
Sa balit ti agparparik na kanya ka. Isunsamot ti agtatakaw dito barangay me. Ha? Ipakamok at dagos dayto ikan ni kapitan. Anya ti aramidem itay di paraangan da iseng, Romeo. Ne, sa balit itinorti sarita kapitan. Anyat pagkit kita kanyak? Andadakas nga aramid ko? Apay, akas na tisungbat mo kanyak. Magasangan ka, taada aramid mo. Ako naknamin no pabasulan dak nagtatakaw. Awan ti ibaga nga agtatakaw ka. Sikatin ang ibaga iti dayta. Anya lagid din ni kapitan na ya. Kaslag dua-dua pa ilang mate. Apay alim mabaga taropam. Kas kalamapaiswan Romeo. Aha. Maduk, talakla sikati agtataka o dakas ka kanyak. Apay akas la apurido ka, Romeo? Apay asaklatan ti makitkitam, Rona. Kasano? Itay ka pa'y apalpaliiwan. Saan ka manin amakaid na? Panawan nakman. Kaya't ko tiyag may maysa. Ay, amuklatan, Romeo. Anya ti amom. Ay, aburido ka ta kinasarita na ka ni kapitan. Agduadwan kan ka. Ha? Awan ti pagpabasulam, numatiliwan da ka nga agtatakaw, Romeo. At least, sa anak ang nagkurang anang bagbagakan ka. Ay wayway kung tibaka kang dagiti kalding ko. Panawak pa ilay da. Subliyak to idahin to napudot man ti panawain. Nas ka na padakkalak ida na imbag. Tapno nanginan to ti presyo da. Kwarta manen no mailakok amin dagiti kalding. Kastamot ang tibaka. Agawi dakit din. Dakpay nagarmusar kahit. Mabisina kaun. Dayjayan ni pare Romeo. Pinanawan ng dagiti kalding kantibaka na. Ay, agtatakaw day tatao. Adun adara sa pinaliiw ka. Sigurado nga agsakit mo ti ulo na itiramidag. Itay pa sinurot ko dito italtalang. Tapno maipatongpal ko ti panggap kong ramidain. Agtignaya kaon. Tapno di na makita taramidain. Wen kapitan, dahi ta tinapaliiw ko ka ni Romeo. Isulakit dit agtatakaw dito'y lugar tayo. Anya pa iti sabali ang napaliw mo ising. Nagpartak ti garaw na amag na. Kan masiputak nga umararubayan iti rabi ay. Anya, apay asan ang makita dagiti tanod ko. Nalaing nga aglemeng. Isu asaan ang makita dagiti tanod mo, kapitan. Ay, no nalay nga aglemang, saan nga kuri kanyak. Dagas dayjay, no matiliwak nga agtatakaw. Bakit? Bakit? Apay, Romeo, kas ka la maururaman. Dagiti taragan ko akalding kan baka. Apay, dagiti tarakan mo? Awan na ba ito ni taltalon? Anya? Dalaki din ang alaka dagiti kalding kan baka. Ay, awan bibiyang ko iti day tangay bagbagam, Romeo. Apay ko mga awan bibiyang mo. Pagkwartaan dagiti akalding kan baka. Pagkwartaan laang Saan ka di at tinakaw mo matlaang dagiti akalding kan baka? Ha? Ammo matlagayam ti masakitan. Ita, ammo mon tirik na ti matakawan. Sino nga tinangala ka dagiti kalding kan baka? Jak ammo kan ka Agsaga na kanyak dedyang agtatakaw. Dakas ti aramida kan kwa na. Naay? Nasakit tinagam ko itinaramid da. Jak ida mapakawan. Nagbalatag matlakan ka ti madi nga aramid mo. Ha? Kapungtot mo ti padam nga agtatakaw. Saan ka di nga agtatakaw kamot? Rona. Nauma ako, Romeo. Siya kun ti mangibaga ka ni kapitan nga agtatakaw ka. Anya? Talagang aramidak day tatap nagnakam kan. Di mo aramidan day Rona. Diyan ko nagtakaw. Basta di na kay pulpulong kini kapitan. Pangasim. Anya? Ay, agsingsing pwet akon bakit. Diyan ko nagtakaw. Pangasim. Hindi na kay pulong kini kapitan. Diyan kaya ti mabalod. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Nagatua pulutan ka narak. Mansaw kagatua. Kakaisu na nagadaw tinapasadaki di kalman. Ay, wanagan eh. Talaga nga do ti kwarta mapangilibrim kada kami Talaga bastante tayo iti arakan pulutan Ay di kayo matanagan kagatua. Ama mo dagmatan. Talaga nga ado ti katangag nga arakan pulutan. Agran nagtayaw nga ginaw.
Unayin ta nagpainom ka manan iti arak kadagiti babarkadam ganay. Anya laki din ni tatang. Kakaisuna na gadutin na pasadaki ti kalman. Sana nasayad na tangan aramidam. Gastador kalaunay no da kwartam. Aday ta kayo manin, tatang. Puno mo ti bagbagak. No kumataurnongam dagiti kwarta nga igatgatang mo iti arak kan pulutan. Diyan dapay maurnong yung agasawa. Tatang, Dahito iti tandaan am ganay. Sursurwam ti agimpad. Tapno da kwarta yung agasawa. anya laki din ni tatang. Adula amin day tang ibagbagayo. Sa may isa. Saan mo mo't ako kwa ti jeep ngay man manihaw? Makipaspasada ka lang, mate. Nagagatang agtrabaho, iso nga adumot ti kwartag, tatang. Ado nga agpaiso ti kwarta, ngam sa bali mo ti pangigas-gastusam, salbag ka. Imay kayo kadidi ti balay tapno sermonan dak, tatang. Wine, umay ka bagbagaan. Sana nasayad na tagar aramidam. Ibusem ti kwartam ka dagiti babarkadam. Ay sayang laeng. Husto ti imbagakan ka ni tatang, gani. Nalabas ti kinagastador mo. Anya nga ita, datan tinaibusan iti kwarta. Anya laki din. Danag mo na ya, isaing bakit? Mapanak man nagpasada, barang makaaduak. Tapno da manin kwartata. Di mo man ibagbaga kanyak a kwartata ti mapaspasadaam. Kwarta yung agbabarkada ko na ma. Anya, Saan ka di nga iso ti pangigas-gastusam iti kwarta? oy, sumarteng ka na, isaing. Diyak kayat ti tinor ti sarita ma. Awan pa isirseribim nga agpaspasada. Tapara matla ka dagiti babarkadam ti mapaspasadaam. Igatangan pa ida iti naima sa pulutan. Idinto tadata kat agsidata laang iti prito nga itlog. Imbagak mo't asumarteng kan. Magasangan ka, gapot agpaiso ti ibagbaga. Ay, salbag ka kit di a tao. Oh, ising. Adto yung ti utangam asa nga kilo abagas. Ken 2 a dilata. Agi amanak, isa. Mas daawak man ken ka, ising. Anya ti pakasdaawam kanyak isa. Kanayon nga agpainom iti arak ni gani. Kaya ta sa wenday ta, ado ti kwartayo. Alam, apay nga umay ko pala umutang. Kasanumot ngamin. No adda mapasadaan ni gani, ipainom na kadagiti babarkada na nga istambay. Anya? Busbusugan na dagiti babarkada na. Aya? Naumaak pa yan iti dayta nga aramiden na. Nagalasin nga ugali ti asawa ti kasta. Imbes a para kada kayo ti kwarta ang mapaspasadaan na. Ay na, no siyak ti mauma, ay, panawa ko ni gani, kat makaamon iti biyag na. Wow! Ado manen nga haraken pulutan ti sangsangwan tayo, kakadwa. Kung pweso, Teryo, nagganason ti biyag tayo. Nagbayag matan ni pari gani, ana pa ni Jay kusina da. Ne, anday tamat gaya man. Oh, ato yan ti tinuno apaltat. Lechon manok kan dumapay. Wow! Nagimasan? Dahito yati pulutan. Agren nagkayo ti arakan pulutan. Ado dayta. Kakaiso na nga dumanin tinapasadaki ti kalman. Ay, naggana sinjaw. Agpapas tayo manen nga ginawm, kakadwa. Ano datasid si Daem iseng? So imot kan mantika. Uwan tatang, ano sa kunday ti asidaan. Ay. So ikan mantika ti si Daem. Din to tagkakaimas ti pulpulutan ng dagiti babarkada ni ganay. Awan imbati ni gani asidaog tatang. Siyak pa'y tinagtuno kadagiti paltat a pulutanen da. Aniya. Siyak pa'y tinagadobo iti karni ti baboy. Ngampulos nga awan imbati na kanya. Ay tiawanan bayin ang lalaki. Danugag san titinggad na tapno saan na makaangais. Makaturturo ka kon. Ising, bakit? Yaplag mong ti ka man na pagidak. Si kanti mangyaplag iti pagiddaam, salbag ka. Apaya sakti, baon mo kat nabarte ka karot. Sigati agtignay ta saan ka nabartak. Basol ko aya, no apay anabartek ka, gani. Makamo ka iti biyag mo. Alala, maturog tagilin. Ising bakit? Maturog kang agmaymay sa diti selekta. Sa bali ti pagturugak. Pagturugam nga raw, Ijay salas. Di ka ka din gumurgura kanyak. Ising bakit? Umay ka. Umay ka, tapno at dasap alak amaturog. Bakit
Kalan kanto pa'y makitam. Ay, salbag ka. Jakon kaya ti makikaidakan ka. Anya? Ha? Dwala ang akaring ti pagarmusaran tayo, seng? Wan, sagay sata. Di matang ka kumamat iti naima sa pagarmusaran, Nap gaday ta akaring. Anya kumangay ti gatang ko, kat impainom mo manan, tinapasadaam ka dagiti istambay ababarkadam. Anya lagi din ni seng. Di ka nagsahupay. Di mo pakibyangan day ta. Imbag pa'y dagiti babarkadam, tanaimas ti kan kadenda. Idinto ta siyak, soy kan man ti kalaang ti sidsidak. Anya lagi din ni bakit. Anya kalaki din bakit? Hay, napat patag dagiti babarkadam ngam iti siyak. Anya nga ta, no dagiti langan babarkadam ti awidam. Anya? Total, kay kayat mo matlaidangam iti siyak nga asawam. Ala, makikabalay kan kadakwada, salbag ka. Nasaya at met, kasi kan amis mo ti may dito'y tersenak, gani. Apay ka de, isa. Adto'y ti listaan ti utang yo, kan ni iseng. Utang ni ising day ta. Iso ti singiram, saan ka tasyak? Na, anya kumangay ti pagbayad ni ising ito utang yo, kat awan mo't panggadan na. Sika ti da trabaho na. Awan pa iti pagbayad ko. Idulin mo pala day talistan ti utang na. Ay, jakpat yan nga awan pa'y pagbayad mo. Naglaing ka ngagpainom ka dagiti istambay ababarkadam. Anya? Malugi akmet no di mo bayadan dagiti utang yo. Iso nga, ala, agbayad kan. Ay, sapay umutang ako may ti dilata ken itlog. Nagpuskol mo't ti rupam nga umay umutang. Kan, naglaing ka ngagpainom iti arak kadagiti babarkadam. Ha? Ay, no way. Saan kan ang makautang kanyak, gani? Apay asan ka nagpasada ita, ganay. Ay, nag-repair kami iti Jeep tatang. Di mo ito nagandar. Ay, biyag aya. Kasla maawata ka, no apay nga adda ka ita dito balay may. Tatang. Siguro, awanin ti malamot yung di balayaw, iso ngay malatiw kanya. Kwa. Ada ka di pa'y makmakan nyaw, tatang. Kun kahit, naglaing ka nga gastos, no adda kwartam. Ita, umay ka agdawat iti kanam. Danugan kanto, pa'y salbag ka. Anya lagi din ni tatang. Saan adito ibalay ti papa na mapagdawatam iti lamutam? Mapan ka kadag iti iliblibrim abarkadam tawan makanditaw. Tatang. Kulamlan milyonaryo ka no, painom ka. Bastan ti pa'y tipulutan nyaw. Hanya nga ita. Tawat ka niti kanam. Pasinsakan, tarigane. Nairanamit ngawan kwarta kita. Amumayat ngawan pagsapulak. Anya? Kat kumusta nga, di paspasada majip mo, parigane. Ay, ado ka no ti bagastos kung nadyakin ko ka. Iso ngawan pa'y laang panggada kita. Ingka pala umutang ka dagiti dadno mabarkada ta. Bareng ada kwartada. Sige. Kasta nga rod taramidag, pariteryaw. Awan, ti maipautang ko kan kaganay. Awan kwarta. Uray, sangagasot ko mano adda, antilipay. Jakpat yan nga awan kwartam. Kat no naglaing ka nga gastos, inaldaw ka nga agpainom iti arak. Kanayon ka mat anabartag akaduam dagiti babarkadam. Antilipay. Ti ammom nga ta kat jak ammaw ter aramiden niyaw kadagiti babarkadam. Isuda ti mapan mo utangan, tay suda mo ti babarkadam. Inasitgak idaan, antilipay. Awan ka no kwartada. Natural nga awan kwartada. Kaawan mo't pagsapulan da. Apay nga itakala nga sumangpot, gani? Napanak nagdiskitar iti kwarta, napaayak lang. Kasano nga rodan? Kasanon ti biyag ta? No awan mo tin kwartata nga igatang ta iti masipsapol ta. Ostaon, di kan sumanao dita. Kat, apay nga rod nagbugkaw ka ngay. Napudot tuulog na mabisinak. Hay, saan lang asi ka ti mabisin? Uray siya. Agawid ka pa lang nga di balayaw. Tawanin ti pakankukin ka. Anya? Ay, agawid ka pa lang nga di balayaw. No di kan makaanos kanya. Pumanaw kan. Nagalasan day nga inaramid mo iti asawam. Pinapanaw mo matan iti balayaw. Nailaw anak lang nga ng papanaw kan kuha na tatang. Mabisinak nga men iti day di akan itaw. Iso adyak na puutan ti panang papanaw ko kan kuha na. Ay salbag ka kiday. Mailiwak mo't iti asawak tatang. Yasidag mo man ta ulam. Apay ka di tatang. Yasidag mo kunak. Adtaw tatang. Ay, ikaw. Apay ngagkatos ka ngay tatang. Tapno aglimpyo ta ulam salbag.
aramidam diti balay, gani? Umayag agkid daw iti pamakawan, bakit? Anya? No, anyaman ti madingin aramid kaw. Pakawanin na kaun. Maiiliwakon ken ka bakit? Sikalat pampanunuta kaun. Ay, Jack mamati. Ay, mamati kan akanyak bakit? Surin Jack mamati. Umay kan bakit? Hagawid tan. Manjak. Apay, di ka di mailiw kanyak bakit? Saan? Sapay ka digdigos kaw. Nagbangluak. Uray pay. Saan makabusog day ta? Anya? Pumanaw kan. Tadi kamutin kasapulan iti biyag ko. Anya lagi din ni bakit ko aya. Pumanaw kan kunak mo. Agbisinak lang iti dinam, gani. Pautangan nakman iti kwartam paritiryaw. Awan kwartak ko naklangarudin, pari gani. Imposibleng awan paray. Nakita ka itay nagudong. Anya ko mano nakita yan nagudong. Tinulungan kamot iday. Iso tulungan nakmatan paritiryaw. Ay, awan malakip ko at tinulungan nak, pari gani. Anya? Pumanaw kan. Awan maitad ko akwartakan ka. Pautangan na kun mabisina ka talagan. Bayadan pa'y nga umuna dagiti utang nyo. Sakbay apautangan ka, gani. Awan nga rod kwarta, kisa. O di, awan mo't di maipautang ko ken ka. Ay, mabisina ka talagan. Masyan ka kanyak. Ingkat pakpakaasi kadagiti babarkadam. Saan asyak ti asitgam? Ay, hinasit ka kami ng dagiti babarkadak. Ngam, awan ka no ba't kwartada? Saan ko naparikot day tagani? Saan kan ang makautang kanyak? Why, tatang? Why? Huway tarupam salbag ka. Dagiti libre mitiarak, di da ka matulungan. Sinalbag na ganyan tattao. Itatasyak tiyag patulong, di da ko namamaw. Gunggunam Agkakaimas pa pulutan kin adaw nga arak tim papainom ko katakwada. Hindi dak amo tulungan itatatang. Leksyon kan kaday ta salbag ka. Nagsakit na ut-ut-launay dahil ito yan napasamag kan nagtatang. Pinanawan naklangaro din ti asawak. Awan pa'y magkukurtak. Bagtit ka ngamin ganay. Yung kakidag sapol iti panggedam. Tapno agbyag ka. Iwan tatang. Agbalbaliw akaon. Nakamiri sa kaon tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! At dakwartak ita, isang bakit. Inakman gumatang itag kakangina nga usar kaw. Anya? Igatang mula ang iti usar mo tinaglakwam kadagiti natang? Mangibati akmet iti para dito'y balay, bakit? Danag mon aya. Gumatang ka manin iti kabarbaro nga usar mo. Tapno anda iparamag mo. Anya laki din ni isang baybay anak latta ka de, bakit? Paramag ka atao. Nagalas ti kasta nga aramid mo. Tay kunak nga ro din. Jack kaya ti matagtagibasit. Asino ko matimang tagibasit kan ka? Alaman. Dagiti ka aruba man nagtagibasit. No makita da nagalas ti susuot mo. Ay, liblib yan da ka lang. Anya? Ay, jakmat pa ate kadakwada Iso ag gumatangak mag, titi ka barbaro nga usar kaw. Aw, si Mang Pagtakaon, isang bakal. Naay, talungat ang nagdadakkel asupot day ta insangput mo. Wen, bakit? Naglaon day tao iti agkakangina akawags kan sa pataws. Ay sinalbag ka? Day talatan ti paggasgastusam? Katawan mat sa bali apapapanam? Anya laki day ni isang. Abay, nasken ka di pa'y nga dapapanak tapno agbado akit agkakangina, alaman? Ije mo lataltalon kan bangkag ti papapanam? Imbag kumaan mangup opisina ka. Mala, di kan sumanao dita, bakit? Gumatang ka mat iti usar mau no kayat mau. Ay manjak! Ha! Saan nakakaskan ka apasikat? Gumatangak man iti bitsen, nana. Ha?
Una yan day nga itsuram, titaw. Apay ti tsurak, nana. Nagpudot ti panawan, ngam nagpuskaw day ta jacket na. Malaminak nga raw, nana. Ay naimalaldawan, malamin ka. Agling ito, pay day ta aso ang nakaidda di ta sangwanan ti tirsinak. Anya laki din ni nana. Agling at ayamay ti asaw. Anya nga ron ti katangam, titaw. Imbaga kita yan, abitsin ti katangag, nana. Ti kayat ko asawaan. Anya pa'y ti katangam. Hindi pa yamay sana na. Malamabit lang raw ta mga laki ti gatgatangam. Aha. Aha. Adto yan ti gatgatangam, titaw. Aw, adto'y may tibayad ka, nana. Ha? Nabukol mo't asang ribaw. Awan barya a pagsuklik di ta, titaw. Mano amin ay ati bayadak, nana. 3 pesos lang day tabitsain. Kan piso akinday. 4 pesos lang ti bayadam. Ilistampay laang, nana. Awan baryak. Bayadak taw no madamdama. Sigay. Basta umay mo bayadan na. Una na. Di ka di madanagan. Paramag mo jay manugang maudaryaw. Anyat inaramid na aya, Sufeng. O may gumatang itibitsen kan may sa akin day. Ngam nabukal asang ribaw ti bayad na. Anya? Kas lamang luk-luka. Ha? Jakman kursunada ti ugali day ja atitaw. Uray siyak, Sufeng. Jakbet kaya ti ugali day ja atito. Feeling baknang. Baknang siguro at ipanagkita na iti bagina. Kaslakastan Sufeng. At dala dito'y paraangan ngam nakapurpurma. Amangan no nalukaya ti tornilyo ti utak na. Nagasam, nagpudot ti panawan ng pang-winter jay jacket na. Bagtit nga ron da tao. Ano saan na ti mapudutan? Basta makaparamag. Ay, awan pa'y makukwarta, piman pa'y dataaw. Ha? Awan pa'y makukwarta ko ng pagpaypaypay mo mitday ta saglili magasot. Nay, nadlaw mo gayam day tangar aramida, kilay. Ay pumanaw ka man dito para angak. Jak kayat ni makisarita iti para mag-akasken ka, tito. Anya laki din ni ilay akaroba. Sa anak mo't niyag parparam magkait. Anya nga rod ti rason, nga apay nga adda ka dito arubayan ti balay ko, no di ka agparamag kanya. Style mo bulok, naka-jacket ka pa'y nga umay, nagpudot ti panawan. Anya kumangay dayta. Ha? Uray anya ter aramidem iti bagim, tito, saanin nga agbaliw ti rupam. Kas kalagro-rupa na pasma at tulingan. Anya? Oh, tito, nakapurma ka mo't. Sa dino, ti papanam? Mapan ko man pasyaran jay bangkag kaw, isang bakit? Naay, mapan ka lang iji bangkag mo? Nakasapatos ka pa'y? Ay katuwa na, tapno makita damit anapintas ti sapatos ka. Ay, para magkalaunay, tito. Kaya't kung arod niya ipakita tinapintas sa sapatos ko, isang. Makamo ka. Inton bigat, gumatangak manin iti usar kaw. At danto manin iparamag kaw katagiti tattao. Naay, proud ka pa'y amang ibaga, nga iparamag mo lang dagiti napipintas nga usar mo? Tapno apalam da ka, bakit? Kaya't kaw ti agpabigbeg diti lugar tayaw. Umay kala dito'y bangkag mo, nakapurma ka atitaw. Kabarbaro pa dito sapatos kan badom. Tatang, may mayat matla ang tinapurma tapno kas kalaaglang lang abak nang. Angam nalabas mo't daytan nga aramidem, madlaw paramag ka. Saan mo, tatang? Anya nga iti serbi dagiti agkakangina akawus mo, kat adda ka mo't lang dito'y taltalaw. Ha? Mapitakan tumot la dayta na pintas sa sapatos kan badom. Asino kumangay ti pagparamagam dito'y taltalon? Kwa? Dagiti koryat kas kada uleg ti pakpakitam iti purmam titaw. Ay, dadailan ti ulaw. Tatang? Ay, magkapay tito. Uri adda ka lang diti paraangan kat nagpipintas latta dagiti isusuot mo akawis mo. Apay, umapal ka, pari Jigaw. Talaga nga palan ka, pari tito. Diyak ngamin kabalan ti gumatang iti original akawis. Ay, piman kamot nga rod, pari Jigaw. Ay,
Padawatan nakman kid de, no adda di mon kayat akaws mo. Tapno mapadasak mo ti agisuot iti original parititaw. Ay, pasensyakan paray. Pasig, anabalor amin nakawiskaw. Iso adya kaya tagipadawat. Sayang. Ha? Ay kat inton bigat, gumatangak man ni tinapinta sa cellphone kaw. Pare jigaw. Daytay nyinginaan. Ay, wow. Nagganasan parititaw. Ikaw na talaga. Investment ko dagitag kakapinta sa gamit ko, pare jigaw. Ay, nagganasan jaw. Sige. Labasan ka pa dito paragan. Inak man pa, gistampay di tersina paray. Hay, una yun ayat ti tao. Ne, apa yan ilay? Kasano, naggapo dito ni Tito aparamag. Anya? Iparparamag na dagiti agkakapintas akawas na. Agasam, addalaeng dito'y paraangan ngem nakasapatos. Uray naman iti talon na. Nakasapatos. Ha? Oray nagpudot ti panawan, nakasuot iti nagpuskol a jacket. Kayat nalaeng nga iparamag anangina ti balor ti jacket na. Nalabas nga agpaiso ti kinaparamag ni parititaw. Kasla ka na yun nga dapagnana. Ay, jaklay kaskaso no umay agparamag dito'y balay. Nagpipintas nga agpaiso dagiti isusuot na ngem saan met nga agbaliw ti rupa na. Ha? Ha? Kasla nakalibbi at ulingan. Anya man ang dayta sangpot mo, tito. Ay kat baro abado ka, isang. Gimatang ka manan iti badom? Ay, day talatan ti aramidem. At nga ro tigatang ko, di gumatang nga, kiti ka barbaro abadaw. Anya kalakit din tito. Nalabusan day tangar aramidem. Nagabsuon ng tibadom iti aparador. Ay na, isang, bakit? Bay-bay anak katilatan. Day talatan ti pangibibusan iti kwartam. Inton kwan, maibusan ti urnong ta. Sa napali taagapit ak tumanayin. At dan tumanin kwartata. Ken gumatang ak tumanayin iti baro akawis ka. Imbis ko mga agurnong ta, saan mo taday talatan aggasgastos si aramidem? Nagadupel asa dita, isang. Kaya't kung araw nga iparamag dagitag kakapinta sa kawis ka. Anya? Tapno ipagadagiti karuba. Akabagilag ti gumatang kadagitag kakangina akawis. Oh. Makaammo ka kunakmanan, tito. Hay, parang magka talaga. Ayos parititaw. Nagado nga arak kan pulutan ti ginatang mo. Ay katuan pare jigaw. Agren nagtay ti arak. Gumatang ak tumanin. Ano agkurang ti inumin nga arak? Ay, wow. Nagganasan jaw. Kakaiso na nga da kwartak pare jigaw. Aghapi-hapi tamata. Pautangan nakman nga ro diti kwartam parititaw. Manaw, pare jigaw. Sangaribo ko mapare. Sa nga ribo uli. Mapitlaing taytad ko kan katututangan pare. Apay day tatimbang nga imit maw, isang anak kaw. Umayak bumulod iti bagas, tatang. Apay, awan bagas yaw. Naibos nga ro, tatang. Ay. Nakapurpurma ti asawam, nga mawan igatang yu iti bagas yaw. Kasano? Di nakmat ik-ik ka ni tito iti igatang ko. Ay, sinalbaga na pa nagbiag no kasta. Sinalbag talaga, tatang. Igat-gatang na iti agkakangina akawus na ti kwartana. Pangurem, no di nakaikan iti kwartam. Anya lakit din ni tatang. Agisoro iti saan na nasayaat. Awan mo't at sir-sirbi day nga asawam. Naglay ngagparamag, ngam awan mo't gayam igatang yu iti bagas yaw. Tatang. Ingkalatan mangalay di pagbagasan, anak kaw. Punwam day tatimbam, tapno adu ti kanin yaw. Anyat gatangam isang. Saan ka gumatang, Nana Sufing? Umayak umutang itiddo a sardinas. Kando amat a sibuyas. Taping umutang ka, kat nagbak nang ni Tito nga asawam. Apay anay bagam abak nang ni tito, Nana. Kat no agkakangina dagiti kawas na, nabukal pa'y asa nga ribo ti kwarta na nga umay kumatang. Ha? Isadyak pa tiyan nga awan kwarta yaw. Di nakikikan iti kwartana, Nana Sufing. Ngamin, ipangpangruna na ti gumatang iti kaus na. Ngam iti kasapulan mi iji balay. Nagalasan day nga ugali ti parswa, isang. Ay na, lap-lap dakla ang tibagik nga agpungtot, Nana Sufing. Ha? Ay, nasyak ti mapunuan. Awan serserbi ti amin nagiti ginatgatang na akaws na. Sardinas mati si ta, isang. Wen, Ay. Apay nga, isang. Di ko man naimas asidaan at tilinutam. agsapol ka iti naimas asidaan? Ngam awan mo't ititid mo a kwarta kanyak? Ada aya kwarta nga ititid mo kanyak? Ko Igat gatang mo mo't iti agkakangina
kangina akawus mo ti kwartam. Ita, agsapol ka iti naimas asidaem. Di mo man pagsisikuran dagiti badbadok isang. Mala, mangan kan, taagsidakan to iti naimas no rabi eh. Talaga, isang? Wen, siya kung ti makaam mo. Uray di kan mangtag iti kwarta nga igatang ko. Pagsidaan ka iti naimas. Ay, ayaws! Ay na, nag-anasin no kasta ba kay? Ano sa mondeta sardinas? Sana balita agsida ka iti naimas inton rabi eh. Ay na, nagmayatain. Ay na, uray may sa ti asawa na muna tagremidyaw. Nakadasaran dagiti sidaan, tito lakay. Ayaws, mabisina ka talagaan bakit? Ang nagadumot din dagito'y nakaluban? Talo a klase ti putahi dagita. Agbusog ka mangan. Ay, uwin man bakit? Ay, nagganasin jaw. Ay, lukata ko nakastoy. Aha! Oh, apay? Anya dagito'y asidain? Saan mo takarnay? Anya putahi dagito'y ngay? Bulalo a sapatos, pansit a badbado, ken igado a jacket. Anya? Kaya't mo asawan? Linutom dagiti kawiskaw isang. Total, awan mat ititid mo kanyak apag gatang ko iti naimas a sidaon. Oh, di da itan ti sidaam. Oh no! Oh no! Ay, saan na babalain bakit? Oh, anya pa'y lang ti aramidam. Mangan kan ah. Uy! Awanan dagiti usarkaw! Awanan! Gunggunam, dayta ti maganap ti paramag akaskan ka. Anya? Ipangpangrunam ti taraon. Saan ket adag iti pagparamag mo, tito? Ay, agbaliw ka mat siguro itan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Anya laki din! Siyak ni Rambo, ading seksay. Anya mo't matay-dayaw anagan mo. Siyak ni Lorna, Manong Rambo. Ay, kursunada ka, ading Lorna. Sagmamano ka. Nanakanaang Manong Rambo. No ipanak iti motel, adda ba si Charles no? Nungay ipankalaang iti igid-igid. Tapno makatipidak, ading Lorna. Yak kaya't no iti igid-igid lang Manong Rambo. At damit na laka ang motel. Short time, mabalay. Mabaliin Manong Rambo. Ay, umay ka nga ruten, ading Lorna. Siya kunti makaamukin ka, itaarabi eh. Ay. Naggapwam abigbig at rambaw. Napanak man nagsapul iti sayote, pare Esteban. Anya, nagsapulam nga iti sayo ti paray. Ija sentraw, pare Esteban. Kay, ada ka di mo lang nasapulam as sayote. Ay kaada, pare Esteban. Kapuraws asayotay. Ay, mawa mo makita nga imit mo as sayote. Ay, imbati ka unjay sayote iti igit ti kalsada, paray. Na, apay nga imbatim ginatang mau paray. Ay imbatik ata kilabanag tao, pare Esteban. Anya, ay, di ka mawawatan pare rambaw. Anya nga minday ta sayotay. Sayote asiitan, pare Esteban. Anya. Nay, kasla na puyatan ka, Rambo lakay. Kasla na lais nga ikanday tamatam, naglabaga. Ay ikwa. Ijak ngamin makaturog idirabi Flora bakit. Iso nagtugtug hawak nagpatpatnag dita terasa ti balay. Anya, Kiwen, di mo nadlaw ti iruruar kao, tanarnekan kay ti turog. Kasla agburburag abulkan ti panagurok mao. nalabas ka mga agsasaw, Rambo. Kunamlan saan ka nga agururok amaturaw. Uray la agresires dagiti ngipin mo amaturaw. Kas kala agkarkarumkum itinaata amaais. Anya lakit din ayan ni bakit. Ibaga na pa'y lamot ti kasjay. Talaga magtrambaw. Ay, mabiit man lang. Apa Flora bakit? Anya day tanalabaga di tatungod mo.
Ikwa, awan da ito'y bakit. Nasagit ko nga ben, jay si iti damurtes, iso alim mabagat itangad ka. Sigurado ka, Rambaw. Wen bakit. Basol jay si iti damurtes da itaw. Iso adi mulatan ikaskaso. Ay, maturog tana, Flora, bakit? Rabeen. Jakpay agtuglap. Ay, umay kan bakit? Umuna ka nga rudan amaturog, tas anak pa'y ngagtuglap. Ay, sus, umay ka kidain, bakit? Di nakman pilitin amaturog, tas anak pa'y mat amakaturturog. Ay, kwa, iluten ka, tapno daras ka makaturog, bakit? Ay, manjak. Ay, anya tinasakit kang ka, Flora, bakit? Bukaw, saka, ima, uno, pataw. Sumardeng ka man dita, Rambaw. Awan tinasakit kanya. Uno nasakit ti ulam. Ay, nalaingak nga agilot, bakit? Ay, sige man nga rod, Rambaw. Dahito'y laangan ulok ti ilutaw. Ala, agplastar ka, bakit? Iluto ko, tinasakit nga ulaw. Panang pare Rambaw. Mura ka pa'y laki rabrabe. Mapanak manen agsapol iti sayutay, pare Esteban. Apay arabe iti panagsapol mo iti sayote. Ay, una, tanapres-pres ko ti sayute, iti rabe pare Esteban. Agaya mo ti banglo ti sayute, iti rabe Anya, nabanglo aya ti sayote paray. Ay, kinabanglo abaray. Nang runa, no kadigdigos na. ay. Asla masirok konti kaya mo asawang pare Rambaw. Anya nga raw ti kayat mo asawan, Mapan kagsapol, iti nasapinan asayutay. Ay, tumpak, paray. Ay, isurod nak mambaparay. Ada kwartam? Mada, Manaw. nasurok a kwarta. Jay agpaiso at ibagam. Manuti kwartam dita, paray. Sa nga ributin ta dito'y bulsak. Mabalinan, pare Esteban. Nalakalaang mo ti sayo ti ijay igigit ka. Urayan na nga raw, tayo nakagpulas. Nay, pare Esteban, nagadoa sayo ti. Agkakaiwarada, nay. Huwag nga gipaiso paray. Naka-miniskirt da amin. Nagganas tiyaw. Agpilikan, tadan na pilik, paray. Sino tinapiling paray? Dita, nay. Dita umas asidag asayo tay. Ay, nagsiksi magnakin. Opaw, nagswas na itigurong namin. Ay, Manong Rambo. Dating gawi. Uwan, ading Lorna. Dating gaway. Sino mat nga dahil ka doon, Manong Rambo? Alalay mo? Ay. Isa nakalalay adheng. Nagsapsapulak met iti sayutay. Ay, este, babae ko na kuma. Agpili kalatan ka dagiti kakaduwang, Manong. Nakatakder dalaan dita igit ti kalsada. Kartingam di agpili, pare Esteban. Nagbayak ka. Kwa, anda nalok mag-babae. Nalukmag ka diti kayat mo, Manong. Ay, wain adeng. Jay nalok magti-type kaw. Ngam nataanganan, Manong. Dayjay man, Ay, mabalinain. Kaya't ko na ita, basta nalukmag. Ay, anya pa'y lati aramidam nga pare Esteban. Asit gamo di nalukmag. Tamapantayaw ijay bulan. Nay, nakatugaw ka mo't dito'y abay ka, lakay. Kariring ko bakit? Bimangon ako na. Tamapanak agkapay. Maturog tapay. Nasakitan ti bukot ka anak kaida. Maktanganak bakit? Ay, makamu ka nga raw, lakay. Kaya't ko pa'y ti maturog. Jesus. Di na nadlaw akasangsangpet ko gayam dito'y balay. Mapanak ijay salas amaturog. Diyak kaya't ti makikaida iti bakit nga agat dangaw. Payakas na ti panangkitam kanyak muklaw. Uray mo la pagsabatan day ta nagpusko la kiday-kiday ba? At the chicks mo niya, tatang. Ay napakpakawan muklaw.
Apay ko mga aramidag dayta. Dakos dayta nga aramid. Anya laki din ni tatang. Aglibak pa lang. Amo ka. Ne, anya ti amaw muklaw. Adda nang ibaga kanyak nga da sayo time tatang. Anya, ay, ti sinalbagan na pare Esteban. Sismoso alaklakayan. Apay nga isuksukat mo iti sayo ti ni nanang tatang. Ay, jak mo ti suksukat ni nanang mau muklaw. Nainahunak laeng. Di ka nagpilosopo tatang. Inton kwan mabisto na kayaw ni nanang. Aha, mabisto ak ano ibaga muklaw. Hay, balaagan ka. Di mo ibagbagakin ni nanang mga adda sayo, tek. Makaammo kayaw tatang. Laklakayan kayo. Nga magaramid kayo pa lang iti kalukwan. Kasanumit nga men. Ituloy mo, tikayat mo nga ibaga tatang. Kasanumit nga men. Agad dangaw ti payod ni nanang mau. Anya laki din ni tatang. Inyaring na pa yan itinabangsit nga insekto ni nanang. Kaya talaga man muklo anak ka. Inaldaw mo't nga digdigos ni nanang. Wen, inaldaw nga digdigaws. Ngam di naman suksukatan di pantina. Anya? Nagampap. Hey, sinalbag ka pare Esteban. Nay, apay, anyat basol ko kan kaparay. Chismoso ka alaklakayan. Apay nga imbagam kinimuklo nga adda babae. Ay, kwa pasensya, nalipatak. Anya tinalipatam. Nalipatak apotot mo gayam ni Muklaw. Ni ay. Ay, naku na no sa bale ataw, di kasarsaritak. Ni magayam muklo apotot mo, tinangibagak nga adda sa time. Kuha pare, madandanaganak. Manyati pagdanagam mait. Kasanaw no ipulong na kini Flora ti aramid ka. Nalakalang ti solusyon na dayta pare Rambaw. Anya? Huwag kang aamin. Ha? Apay, aklunam nga raon nga da babaeng paray. Ay kisaan Bakit ako aamin? Ha? Ay mayat na itaan na panunot mo paray. Adamit gayang panunot mo. Rule number 1 dagiti babae raw. Uraan niya ti mapaspasama. Di mo aklunan nga da babaeng. No awan ebidensya, awan mo't krimen. Ay tatitandaan ang parirambaw. Ay, kayat mo ti kwarta ba kahit? Ay, kayat ko arambulakay. Manuti kayat mo? Na, kaslaado ti kwartam alakay. Ay, kwa. Adamot ba sayt? Iso nga ikan kamot tapno naragsak kamay, Flora bakat. 1,000 ti kayat ka ulakay. Ay, sige. Ikan ka nga rod iti 1,500. Tapno, happy ka. Wow! Nagganasan no kastalakay. Ay ngamnay. Masapa ka maturog Tapno makainana ka. Na, apay apaturugan nak iti masapa? Ay kiwan, ajak gamin kaya't amapuyatan ka bakit. Iso amaturog ka masapa, wan? Wow, lakay! Saan mo ba takakuyog kita ni Esteban Rambo? Ay. Naglukmag na ito'y babae. Kasla ka nakal tibagik tigurom na. Kasarsarita ka, Rambo. Ayan ni Esteban. Ay, kwa. Ay, sumarunoon ading ko analukmag. Adabit ginatang na. Ala, ni Manong Rambo. Awagan nakpailang mo at itinalok mo. Ay, pasensya kan ading. Ajak ngamin amutinagan mo. Yaho! Nao. Dakaon, lab! Ay, pasensya ka, no medyo naladawat. Ginmatagak pa'y ngamin iti balot. Kulang no di ka nagsuplikan niya kita, Rabi. Love. Alak raw. Umuna kayo na iti papananyaw. Taurayak mo ni Lorna. Luklukon na ka ni tatang, nanang. Amaw. Anya? Amuyo, alulukon na kayo ni tatang? Wain. Amaw. Jaklag sasaw, muklaw, anak ka. Kahit, anya nga ron ti aramidin nyo ita, nanang. No anya tar aramidin na. Isumit aramidin kan kwa na. Anya? Sa bali ataaw, tinakaamuak iti maday nga aramidin ni tatang yaw, anak ka. Ha? Makita na taramidin kan kwa na. Papanamlakay, nakapalas kamay. Ay, kwa.
akasangsangpet ko, Flora, bakit? Nagapwam, taapay akasangsangpet mo. Napanak man gimatang iti pandisal, bakit? Nasapa ak arimwar itay. Aya, Wen, bakit? ayan jay pandisal aginatang mo. Kat hindi suki jay lamisaan. At timpla ka man kit di iti kapita. Ay wala lakay, siya kung ti makamong agtimpla iti kapay. Anya ngay paray, mapantamanan ag sayuti no rabi ay. Ay ketwen apare, Esteban. Mapan ko si bugan jay sayutek. Tapno saan amalaylay. Ha, naggadasen paray. Ay gem, timing lang. Paturugag pa itinasapan ni Flora. Tapno nawaya ak amakapagdakiwas. Ay, wen paray. Ay na mailiwak ka ni Labkaw. Kaya't kumanan ang makita. Ay ket dagasin ka ang aron no rabi pare, Esteban. No nanggag mo jay sa gawisiw kaw. Rumwar ka dagusa. Wen, arigla daw. Ay na, parikaw pare, Esteban. Ay nati parik out paray. Awan ni Lorna. Absent ka no ita paray. Eh, mangkita ka langan iti sa bali ang babae kita. Nagado sayuti di taingigan. Ay kawanan Agsapulaklangan iti sa bali asayutay. Sa nabalay, tado mo't pagpilyan bayat nga awan ni Lorna. Ha? Apay, pare Rambaw. Ijay babae ang nagtakder iti abay ti poste. Italaang ang makitak na ita asayutay. Kabarbaraw. Eh, kita niya pa later aramidem ngay. Asit gamon di nakitam asayuti paray. Ay kiwan na pare, Esteban. Kurso na dakday ta asayutay. Di kag talikod, ading seksi. Sumango ka kanya. Kurso nada ka nga bain. Ala, sumango kan kanya, ading seksi. Sagmamano ka, bayadan ka itinangin. Basta mayat ka iti kayat ko ang mapasama. Agmutil ta. Agmutil tarupam. Anay ko. Flora ba ka? Wan! Siyak nga raw Rambaw. Di nak nailasin adagaws. Gaputan nakatang limlimo ak. Nagpuskol pa iti make-up ko. Anya ti araramidam dito, Flora. No agsapsapul ka iti sayutay. Agsapsapul ak mag iti tarong. Anya? Tiamam nga takadyak amo tar aramidam. Sayuti gayam ti kayat mo Ikwa. Pues! Agsapul ak mag iti tarong tapno patas talaang Rambaw. Saan? Ay, di mo aramidan day tabakit. Diyak kayat. Madi kayat kumag nga raw dagsapul iti tarong. Balon-balos lang Rambaw. Flora, bakit pa nga asem? Di mo aramidan day ta. Pakawanan na kaon. Di ako nagsapul iti sayut. Promise, bakit? Anya? Wen, bakit? Pakawanan na kaon. Di ka kumagsapul iti tarong tadakas day ta. Amametlagayam nga ibagati dakas, sinarbag ka naglakayan. Bakit? Alala, agawit kan bakit? Agbalbaliwag kaon. Diyak kayatan, takita sa yutay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.